Bueno, gazteik, ja aproximatzen egia, press bankako rekorra botatzeko. Eta bueno, gaurkoa ez da press banka normala, variante bada. Eta, bueno, azkenen variantea da, oza, pin press izen dago. Azkenen pin press da, ze pinetan gehitzen da, hor, pixka pausau, eta gero igo, bale? Ze normalen, ni behintzet press banka normala ditiakon pixkat petxue unditutet, eta aprobetxatzet rebote hori bezala altxatzeko, bale? Eta orduan variante honekin, ingo duguna da, rebote hori kendu, eta azkenen dela nada, azkenen indarra itea, bale? Orduan, agertzen bat, ateatzen deun, baina goztun dejo eta aproximazioak, eta beste 3 aproximazioa gehitzen di, bale? Así que, vamos a darle. Gaur, enaiz ayunasen entrenatzen, aurretik gozaldu indet, ze egia esan energia hori nahi nuki, pixka karbohidratok da sartu, eta beraz, vamos a darle, eta venga, tío. Bueno, chavales, berez ja indeu PR, o sea, 137,5 ateaet, eta nere normala, o sea, bankako rekorra historikoa berez 135 da, eta hemen varianteen 137,5 atea du. Baina, 140 proba barra dauket sí o sí, baina berez ja honekin ja bastante gustora, vale? Eta gaina, muñekera epeta indet, no sé, igual muñekera jantzi, baina bueno, 140 proba baet 140 proba baet muñekera epe, eta a ver, arau bastante jodido atea, baina sí o sí, oza, limitea bila barra dauket, vale? Así que hurrengoa 140ekin emango diogu, eta a ver, ateatzen, venga, tío. ¡Vamos, va! Bueno, chavales, objetivo cumplidísimo. O sea, 140 varianten. Buah, chaval. 142,5 garear dio, chaval. Azkenen, esatena, limitea bila barra dau. Así que, buah, chaval, muy bien, tío, muy bien. Bueno, gazte lehengo gune, inda. 142 nipa ez datea. Buah, kea. Es que baita guain, zea rebentauta nautu. Osa, igual, aurretingo bali manu, jakizu baina 140 botata, aurretio 137, eta ya está, 140 más que suficiente, o sea, oso gustora, la verdad. Así que, hoxe, lehenengo gune bukauta, guaingo zen sentadilla. Bueno, gaztek, bigarren egune, gaur asteartea, gaur sentadilla tokatzen da, vale? Sentadilla barra alta, hau da, sentadilla berez kompetizion, sentadilla barra baja iten da. Claro, eta sentadilla barra baja inda, oza, más o menos jartzen da, hemen, hombro posteriorren azpin,
eta orduan, modu horretak gehiago altxau, vale? Porque tiras más de cadena posterior, bizkarra dala bastante gehiago involukratzen da, orduan gehiago altxatzea. Orduan, hau da, variante bat, eta azkenen barra alta jartzen dezunen, trapezioen gainen, tiras más de pierna, más de cuádriceps, eta orduan zailagoa da, vale? Orduan, zemuz juten dan, aurreko, no izan? Oain dela 2 aste, hemen 180 altxau nun, baina etzan 1 RM, vale? Osa, etzan maxima, gaur maxima tokatzea, con todo, eta zemuz jutean. I've seen all the faces of your masquerade. You fabricate feelings that tend to fade. Numbing over time, you make me feel so hollow. But I tell you, my dear, that that's no route to follow. I keep knocking on the same door. Vale, azkeneko aproximazio ingo deu, repe batekoa, con 182,5, ya barra jarrita hau, todo listo, eta a levantarlo, venga. So I'm just out of reach. You say you'll keep in contact, but we don't speak. I know you're moving on, but you're the only one that I have left. I'm not the person that I used to be. I killed the anger inside of me. Hearts breaking. Vale, chavales, ya está. Aproximazio egin da, 195 dau, vale. Vamos a darle, tío. Ya he reventado en barrio. Venga, tío. Vamos. ¿Cómo se Neko? Nacho. Venga, hostia. Bueno, chavales, 195 sacau. Oaingoz nere PR histórico. Baina, bueno, 200, ¿no? Bai, vamos. Hasta fallar. Venga, vamos, Egurre, hostia, va. But I tell you, my dear, that that's no route to follow. Hearts breaking, I'm aching for me to find my home again. I'm shaking, thoughts racing. Please God, don't let this be the end. I keep knocking on the same old door. Tonight I said I'd be here before. I'm running out, but I still want Buah, chaval. Estoy puto amo, Bueno, chavales, ya está. 200 ekin gehiago gara, 205 casi hili naiz. Baina, bueno, o sea, ya está. 200 muy bien. O sea, buah. Luchadas, chaval. Baina, buah, muy bien, tío. Oso gustora egia esan. Así que, a darle, tío. Bueno, chavales, peso muerto ekin baita aurreago bat. Peso muerto en déficit. Vale, aurreko nik genuen bezala. Tabla jarrita, azkenen recorrido gehiokin, vale, más jodido. Orduan, ya bi aproximazio goitzen die, guain ingo deukon 100
87 o así. Eta, bueno, aurreko baino gehi batako du. Vale, esan izan bezala, aurreko etzan 1 RM, azkeneko 207 eta genuen, azkeneko bideon. Gaur objetibo minimo hoi superatzea. Arar. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. Bueno, gaztek, azkeneko aproximazioa, hau da con 205. Peso muertoen aproximazio gutxigo egiten ditugu, bankanta sentadia baino. Eta orduan, hau azkeneko izango da, repe bat, vale. Así que, venga, vamos a darle. Legacy thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be true seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong hanging on your chest. Bueno, chavales, ahí está, 220 azkenen, vale. Buah, bastante ondo, bukaeran, nik uste balido, hala, plan, blokeatu detela, orduan, ondo, tio, hostia, jodido, Gaina, aurretio falla indet, chaval, 220 aurretio falla indet, eta iroa indet. Así que, puta madre, tio, se pasa zait, hostia, barrea fuerte dugu, txio, tio, aseira, tio, ze... ez da, itxen dutena batzutan, igual, ezkerrekin forte utzi, baina eskubikin ez. Orduan, lehenengo pasazait, ezkerrek, ezkerreko besokin altxau detela, baina eskubikokin ez. Eta, gero, ez da altxau. Eta, bize saiau naiz, eta orduan, ja, bikin indarra inda, gora junda. Vale, así que, puta madre, tio. 230ekin baita saiau naiz, baino, ke batu. Orduan, 220, oso gustora, tio. Ya está. Baina, más o menos, hoi neuken burun, 220 ateatzea, baina, ostra, kostau zait, nik ustuen igual, errexagotako nula, baina, kea. Peso muerto nere bizin PR-in benon, txabal, ez den inoizin PR, hau da lehenengo aldi ikendetena, eta, muy bien, tio, 220, de locos. Bueno, gaztek, hoxe izan da dena, banka 140, sentadilla 200, eta peso muerto 220, vale? Oso gustora izan, ateatakokin, bloke bukaera iritsia, ja 3 hasten ditugu, eta guen beste bloke baten sartzen gara, vale? Bloke hauetan ja izango die movimentu espezifikoak, ja saiako gara, kompetizioko movimentutan volumena akumulatzen, eta baita, ez da, hemen dio aste batzuta, guen dio hilabete batzuta, baita errekorra botako dugu, baino ja movimentu honetan, lo verdadero. Así que horixe gaztek, espero dut bideoa gustatu izana, bakizue, beti bezala, gustatu hori mazaizue, like bat eman, suskribitu ez galtzeko bideo gehiago, eta hurrengo arte. Venga.